پرنسیپا 28 پیواندنا مزنبونا کولکتیف گاوا گو ام د دیرن میان حرمی دا تی پیواندن لوی ام لوی تایبتمندین باوری هیوی حسکرنا مسیح نمازه قرخوازی وکی پیوان خدایی وگرن. ام جنامای یکمین آکورنتی بشا 13 دخوینن به گلمپری جیرا بشا حسکرنا تی گوتن. لگاوا گو ام وی فهم دکن ام سر پیهاتیه که مزن دبینن گوجمرا دبی علیکار گو ام فهم بکن که د دیرا کورنتی دا چه ده قویمه او جمرا دبی علیکار گو ام نگهشتن اوان فهم بکن. پاولوس دست به نامه خوکر گو بحثا به سوربری اوان کر و اوان وکی زاروک بناف کر. جبر گو شوازا جیان اوان دیار ندکر گو او به تواهی باورمندن جخین دیاری روح و گوی گود گو جوان را هاتن داین دا گو راستی اخلاص بون اوان پشتراس بکن. پاولوس لسر بکار آنین اوان دیاریان ده پیوی وان جویرا لسر وان دیاریان نویسی وید بشا 12 دا برسی و پرسا وان دا. به مرا ده بشا 13 دا هنه گوهون پرنسیپن گو مبر لسر وان آخفتن بشوپینن و بنرخینن هونه ببینن گو اصل گوتن نویش کورنتی را ین گوی پر بنامی دیار کر. لوی ده کسی یکم دا گوت اگر از وی دیارین من هبون وان ریز دکه و گوت اگر اف دیارین من هبن و حسکرنا من جی من تو نبه از ببم دنگ و نتشتک دن او وی پرنسیپی ساز دکه و پاش جوان را ده بجه و نیشان یوان ده گو او چاوا دزانی بو گو حسکرنا وان تو نه چمکی او بی صبر نباش و چاو نبار بون او ده 3 هجماران ده هر تشتی گو ده 12 بشن پشین ده لسر آخوی کرد دکه پسندانی پیشتی نرحتی خدا خواست کرن هرس بون تومار کرنا خلطین کسندن و توراج پرس کرنا خرابی اخلاقی یا گدو هندر دیره دا هیا تشتی گوی دخواج کورنتیان را ببیجه اف بو گو حس کرن به وی رنگی تف نگره. اف نرون کرن عیسی مسیح پیوا پیروز جمد خوازه گو ام جهفدو حس بکن و گو مسیح جمع حس کر. لور پاولوس جوان را دی بیجه گو اف نه حس کرنه هلبت لهم بر وان گو تنینم برتکا وان هبو و اف یک جی تفهم کرن جبروی یکی پاولوس دوی بشان نمایا یکمین اش کورنتی را دی پیوه و جوان را و دی بیجه گو چما حس کرنه هری گرینگه و ده هجما را پاش شین دا هجمارا حیشت یا گو امجیرا ده بیجن هیزا اوینه او ده بیجه اوین قد تک ناتشه امی بالا خواه بدن گا هر تشتیدن چاوا ونداده به جبو اوینه او تجاری بداوی نبه اوین هر هیه جبرگو خوده اوینه و پاولوس به تایبتی دفکره گو تشتی گوان بالا خدایه نمازه همی جیهات وان ده روژه که بقده یا گو او لور ده بیجه اوین تجاری تک ناتشه و پخمبرتیه دکه تاوی گرینگی هاوی دیاریه ما فی پاولوس هبو گوه که پیغمبر با آخوه جبرگو او جخواد پیغمبر بو لی پیغمبری و پوش ببن پاولوس وی یکی قبول دکه زمان جیوی روستن و زانین و جهولی رابه بگوتن اکیدن او ده بیجه گو بالا خول سر مجارن دمکیه نین ابدی یا گو ام گرک بالا خوا بدن او حتی بدومه او اوینه و نشان ده گو ام همو بک ماسینه بگو مان او به تایبتی بحثا کورنتی و خودکه او ده بیجه چم که ام بقیسی دزانن و هندکی جی پیغمبرتی دکن لگا و گویا بک ماسی وره هنگی یا گو بیوی تنه ببه پرس اوه چه تمامه و هنک چنه از دفکرم و اف یک چراشوای خواه دکه گو پاولوس تی چه واتای دما گو دبیجه دما گویا بکی ماسی به هاتنا عیسی مسیح و ام ببن میناوی هنان جه اف دیارین بکارانین خراب او راوستن ویش کورنتی را گود گو بالا خواه بدن سر تشتی گو هر هیه و بالا خواه بدن سر حس کرنه باشد بیجه گو کسی کامل دی روژه که وره لی ام دی پی واجو و کی گاو به گاو را در باز دبن وی سرتشتی گو ام جی را دبیجن دولتا ما یه گاو به گاو پش وره آخوی لیور جبو زلالیه تی بیکار آنین اوش کورنتی را دبیجه چاقی ازی زاروک بو منوک زاروکه کی دپاییوه دوی بشه دا او لسر رگهاندین ده آخوه و او وان به زاروکان را بری ده برهو نوسا دماغو از زاروک بو منوک زاروکه که ده آخوی جبورونی کرنه شبکه تی بیرک آنین ده زاروکاتی خدا از نگهشتی بوم جبروی یکی منوکی زاروکه که فهم کر
وەک زارۆکاتی ez difkirim bêguman em hemî dikarin vê yekê li ser xwe bijih bînin ne ji ezmûna xwe lê ji tiştekî ku em bi zarokan ra dibînin ew mîna zarokan diaxivin û mîna zarokan tev digerin û em wek zarokan difkirin. Lê paşê dibêje lê gava ez mêr bûm me tiştekî ku aîdî zaroka bûn betal kir. Mebesta wî ya gulvir dibêje ev e ku gava hûn mezin bibin û mezin bibin tiştekî pir girîng heye ew ji hezkirina me ji hev ra ye. Em nîşana rastiyên a mezinbûna giyanî ye. Pawlos dibêje ku hezkirin ji ber her tiştî mezin e. Di hejmara din de ew vedigere û behsa bêdawetiyê di navbera axiftina li vir û niha û bêdawiyê da dike. Niha em di neynîkê da di zirav lê paşê rûh bi rû dibînin. Wî dibêje em ê kengê çav bi çav bibînin. Em ê rûh bi rû kê bibînin. Îsa wê wekî ku ew ê bibînin em ê bi ser û bedenê bibin wek wî. Bûka Mesîh niha ez beşekî dizanim li vir û niha. Lê wê çaxê ez ê wekî ku mizanî bû bizanbim. Ev di kengî çê bibe. Gava goya bêkemasî were. Gava ku bêdawî were. Gava ku em îsa rû bi rû bibînin. Em bi hev ra li ser ahenga neynekê difkirin. Dema Korintî li jinekî û bi taybetî ji neynika daxwaza Xwedê nêrî wan çi dît? Pawlos ji wan ra got gava hûn li vê neynîkê dinirin hûn bêseberiyê dibînin û gava hûn li vê jînê dinirin hûn neheqiyê dibînin. Dema mirov li vê jînê dinêrê çavnebarî, pozbilindiyê, quretî dibîne ev ronkirina we ye. Dema ku hûn li vê jînê dinirin hûn cimarî, lêza wê û xelatiyên bîre dibînin. Hûn jî xerabûna moralê dibînin. Korintî ev wêneyek pir xirab e. Tişteke ku ew dibêje ev e ku gava em li vê jinê dinirin neynika daxwaza Xwedê ya ku bi daxwaza Xwedê ji me ra tê xuyankirin. Tiştekî ku divê em bînin Îsa Mesîh e. Ew kî ye û jiyana wî çawa di jiyana me ya kesanê da tê xuyankirin di jiyana me ya kolektif da. Li dawiya vê beşê da ew dibêje ku bawerî, hêvî û hezkirin tiştên mezinin. Lêberî ku em werin ser vê ayetê em nêrîna Yuhanna li ser tiştên ku Pawlos li ser gihêştina tam di peyê ve dibînin. Hezkirin û niha em zarokên Xwedê ne û Pawlos vê rastiyê li ser Korintî înkar nake. Ew ji wan re dibêje niha hûn zarokên Xwedê ne lê tu negihêştiye û hê jî eşkere nebûye ku em ê çawa bibin. Ev gotinên Yuhanna ne lê em dizanin ku gava ew xuya bibe em ê bibin mîna wî çimkî em ê wî wekî wî bibînin. Watayê Pawlos ev e ku gava dibêje bi rû û her kesê û vê hêviyê ji rê re heye çawa ku em pak e wî paqij dike. Ji ber vê yekê Pawlos ji Korintiyê û ji me hemûwan ra dibêje belê em niha li vir û niha dijîn lê divê hûn li ser çi bisekinin. Pawlos li vir di namaya yekem a ji Korintî ra 13 bi zelarî dibêje lê niha dimîne bawerî, hêvî û hezkirin. Ev her sê layî ji herî mezin hezkirin e. Pawlos bi tenê dibêje ku hege hûn dixwazin sûretê Mesîh nîşan bidin bala xwe nedin ser cîhatiyên xwe. Bervajî vê bila wî li ser pêxistina baweriya me be û axaftin li vir ne li ser baweriya ku xilas dike lê li ser jiyana bi baweriyê ye. Bala xwe bidin hêvî ye. Rojekê hûn ê bibin mîna wî lê ji bo niha divê em hewl bidin ku di hemî têkiliyên xwe da bibin mîna wî. Lê ya herî girîng ew e ku mirov li ser hezkirinê bisekine çawa ku Mesîh ji we hez kir ji hevdû hez bikin. Ev tişta herî mezin e mebesta wî ev e dema ku dibêje û jarekî din ez rêyekî çêtir nîşanî we bidim. Çaxê Îsa ji bo şandiyan dua kir wî dixwaz ku ew jî hevdû hez bikin wek ku ji wan hez dike. Ew diçin ser pirsekî pir girîng me digihîne pirs giftîkê berfireh a peymana nû. Çawa peşgotinên gelek namayên Pawlos piştras dikin ku bawerî, hêvî û hezkirin pîvanên ku divê em gihêştina derên xwe yên heremî pê bipîvînin. Pirsê rave bike. Bi hên danasîna namaya ji Selanîkî ra em bala xwe didin ku Pawlos bi çi awayî dest bi namaya xwe kir û hergav li ser navê wê hemûwan ji Xwedê ra şikir kir
و دواوین مدا بحثا وی کر. باشه دبیجه بی برا من پاولوس چتینا بیرا خواه کار باوری خواه که دا حسکرین خواه و بهن فرهی هیوی خواه یا بخودان مسیح عیسی لبر خوده و با ویمه براوستان بیبین بیرا خواه. پاولوس داویه بشا سزدان دا یک کورین دا چه گود نها چه هاتیه اثبات کرن باوری و چه دن شکره ما خواه لور او دبیجه براوستان ببیر بینن لبر خوده و باوی متن کار باوری وی لده همان دمه دا که دا اوینه و یعنی یا هری مزن و سبرا هیوی وی یا لما خدا نیسا مسیح لور او ده پیشگوتن نامه پاولوس اش کورنتیان را بحثا مجاری که گرینگ دکه جبو چه خوده را چکر دکن ماوی جبو باوری هیوی و حس کرن خوده سپاس کر نه گوت اش خودی را شکر دکم تو که ماسیا تو جهاتی نینه بگوتن اکیدن همو بهرمندین دا هنه اف خلاصی اوی پشتراست که لیده مگو از دنا ویدا بوم من نکاری بوک مزن بواره بپیوم جبرگو هون زاروک بون اونها جگو و نمایه جوارا دنویسم هونی هین زاروکن پاول جبلی دبشا سزدان دا بحثا باوری هیوی و حسکرین ناکه لیده و نمایه دا او جدسپیک دا و تینه بیروان نیچه که گرینگ اجبومه ده پیمان نو دا قد تشتکنه هاتیا گوتن گو متشویق دکه گو ام لزانینا جهاتین خواه بگرن لیده همو بشین خودا او دا خوازید که گو دیسا مسیح دا گیشتی ببن گلک بندن دنامایش کورنتیان را و جهندن دا خلات تنه شروفه کرن مثلا کشکرنا بهرمندین خواهی لی او گو ام گیشتی بون و جهادبون خواه با اوایی که دیندار بکار بینن اف که شاید گو پاولوس جبو کورنتیان را خمگین بو پاولوس نمای خواه یاد دوان چاو سرانیکی را دست بکر او به یکی دست بکر بران و امهر گاف جبو و شکر بکن لور او به پرجماری ده پیوه چم که باوری اوی پر زیده ده به او لسر باوری خلاصی نپیوه لیبل لسر کار باوری وان کار گود مسیح عیسی ده هاتی افراندن او مزن ده به و گشت ده به هرگو او هر گودچن نزیدکتر دبن گودبن مینا جیسز او نه تینا به باوری خلاص ببن لی او به باوری دجین و باوری اوان گشت به گوت ام جبو وی یکیش خودی را شکر دکن باشه گوت حس کرن هر یکی جوی جهف را ویا زیده ببه ام ده را خدا جبوت چه بخبتن جوان یا هری مزن اوینه همی مجارین دن ده زلال ببن و بین برچاف کرن جبو گو ام گرنکا و مجاری ببینن ام نمایا وی یشکرانسیان را دنرخینن باوری هیوی و حس کرن امش خوده و باف خدا نیمه عیسی مسیح را شکر دکن هر گاف جبو ما دعا دکن گاوا گو ما باوریا و یا مسیح عیسی و حس کرن و یا جبو همو پیروزان جبو هیوی بهست او جبو و لازمانان هاتیه دست نشان کرن پرنسیپ از جیانه یا گو ام دکارن جوه بشار نمایش کورنتی را در نخینن اوه دما گو ام گشتنه ده دیرن خواه ین هرمی دا بپیون ده وی ام وگرن طیبتمندی مسیح ین وکی باوری هیوی و حس کرن نماز خیر وازی وکی پیوان خوده